Add some magic to your breakfast with Linda Spear. Ekseni masivuka nawe sivuka sikunikeza amandla nawo amandla ngaphakathi uthi kwanyakazisa ngoba ithemba lakho likuJehova. Umuntu ongenalo ithemba kuNkulunkulu ngiyamsaba ngiyamdabukela ngoba akazi ukuthi yini into yomvikela. Uvikela ekseni engozini, uvikeleke emsebenzini, uvikeleke ekutheni namazwi akhulunywa ngabantu uyavikeleka ngoba usukwazi ukuthi uJehova unamandla, unephupho elikuwena. Namhlanje ekseni sinondaba ezitha sikhuluma ngesihloko esibalekile. Ndaba ezitha ephile ekseni. Yes, so mkhulu. Isihloko sakho sithi life and death of your dream is in the power of your hands. Kanjani mfundisi? Segoqa namhlanje kolesithathu. Mawuzokhumbula kahle siqale sathi you are beaten but not defeated. Yes, sure. Sabuya izolo sazothi izolo kubalaleli you mustn't be the prisoner of your past, but the pioneer of the future. Yes. Okusho ukuthi namhlanje sizothi ke one besithi ushayekile kodwa uhluliwe. Sure. Ungavalelwa izolo kodwa iba umqambi wekusasa lakho. Sure. Namhlanje ngesithi ke kumlaleli sotobe amandla okufa nokuphila kwephupho lakho sesandleni sakho. Akho umuntu ongabulali iphupho lakho. Sure. Akekho umuntu onamandla okubulala into oyinikiwe uNkulunkulu. Eyakho vese. Eyakho nje vele. Bangakwenza konke bakuzame konke kodwa uma ikuwe ngingafika la khona ngithi izinto ezisehlelayo akuzona ezisilimazayo. Izinto ezikhulunywe kithi akuzona ezisilimazayo. Kodwa yithi esizilimaza ngokuvula umnyango ukuthi zisilimaze. Because ithini sivula umnyango ukuthi zisilimaze. Okay. Yes, ithini sivula umnyango. Ngoba yonke into engakwehlela ucabange nje uhlanya luyiphilela alulinyazwa lutho. Alina medical aid alunalutho ayikho into ngisho ngakhuluma uthini kulona. Luyihambela luyiphilela impilo nje emnandi kabi futhi udatshekelwa yinini ngoba thina esithi sisober uLinda Spear into engisho kuye ayinawo amandla mayengawuvulanga umnyango wokuthi lento engishoyo ingene kuye imamandla. Sure. Okusho ukuthi nanoma yini masikhuluma ke ngephupho lakho sithi amandla ahalo nokufa kwaloku kuwe. Kudependa kuwena ukuthi uyawuvula nomnyango ukuthi abantu babulale lento yakho noma wena uyawuvala umnyango ukuthi sebeshilo then what? Sebekhulumile kodwa ke. Yes. Sure, ngiyakuzwa. Ngoba iphupho lifana nemfundo. Umuntu uma ufundile angathanda ukuphuca angeke enze lutho. Iphupho lifana nesiphiwo. Isiphiwo sakho bangakwenza konke abantu ngesipho sakho kodwa ngeke bakwenze lutho ngoba lento yakho. Sure. Eyakho nje. So ke ingakho ke namhlanje sithi ukufa nokuphila kwephupho lakho kusesandleni sakho. Kudependa ukuthi iphupho lakho uyalibulala wena noma uyalidedela liyandisa. Uyangizwa sodoba. Sure. Ukuya ngokuthi wena uyalidedela noma uyalisqueeze ulibulale wena ngoba akekho umuntu futhi akekho umuntu ongakuvalela iminyango ngephupho lakho. No akekho. Sure. Ngoba lakho iphupho. Ngoba lakho. Akone lakho. And mawulazi iphupho lakho uphuphe kahle. Uyabona eBhayibhelini uJoseph mfowethu wayilazi kahle iphupho lakhe. Sure. Wayelazi noma sebemfaka emgodini wathi no wal understand noma sebemkhumula ingubo baveza ihlazo lakhe kodwa wathi no lento le incane kakhulu ingakho abafowabo masebebuya uthi no ngiyanixolela ngoba nikwazi nanikwenza nini ukuthi aniyibonanga into engayibona mina. Powerful. And I problem ne challenge enkulu ile ethi thina sivamsile uxoxa iphupho lethu lingakabi mature. Wow. Utshele izitha ngephupho lakho. Izitha ayikwazi ukulibulala kodwa zikazi ukuvula umnyango wala uyakhona ephusheni la. Hayi ngiyakuzwa mfundisi. So ngamanye amagama kufanele into iphuphile. Imistake nje kaJoseph washeshe waxoxela abantu ethi abafowabo. Ethi abafowabo. Ngicela uyizwe. Mase kwenze ukutshela abafowenu kanti uyalimaza iphupho lakho. Kanti uyalimaza iphupho lakho ngoba nasekhaya kufanele balibone selizelwe. Nabantu abaclose wena kufanele balibone selizelwe. Nabantu obucabanga ukuthi ngoba kukhona ukube nephupho uyitshela ukuthi uyazi mangihlangana noSibanibani iphupho lami kanti lo muntu othi uhlangana nawo uyena dream killer.
uzobulala iphupho lakho. uzobulala iphupho Akafuni lakho nokulizwa. akafuni nokulizwa ngoba uma iphupho lakho khona abantu abagudu ukulizwa iphupho lakho uthi oh uyazi mina ngijabulela uLinda Sibili ahlale ezokhothama kimi ngijabulela ukumbona ehlale efika eza kimi but manje lento ayiphuphile yenza inkinga ngoba yenza ukuthi sasa yimi engizobhawa kuye kanti ujabuliswa ukuthi noma ngaba yicelebrity kodwa ubhawa kimi mayiphuma emsakazweni uza kimi kodwa uma esezwa iphupho lakho ebesethi no angiyibulale lento ayiabhothe lento yakho nawe uzugcina usubona ukuthi ayikho lento yami angivele ngiye so ngizothi kumlaleli namhlanje whatever you have dreamed in your life ungasheshi uyikhuluma ngoba ukuyikhuluma yikho okuzokufaka ekuthaneni bakuhlubula ingubo yakho baveza ihlazo lakho once abantu babona ihlazo lakho akuselula ukuthi bakusize ngakuzwa once abantu bazi ngehlazo lakho sebebona umnqunu bakho akuselula ukuthi bakusize futhi uma sebeke balizwa iphupho lakho bazokudayisa noma bengenayo amandla okukubulala bona kodwa bazokudayisela abantu abangakwenza kabi uma sebeke balazi iphupho lakho bazokwenza sure ukuthi ukuze lingaphumeleli benza sure ukuthi bakuvulela iminyango yejele ukuze ngesikhathi behind the bars iphupho lakho lingafezeki uJosepha esenephupho uyithola useboshiwe usejele ngesizathu sephupho nje sotobe yiphupho elimfaka emgodini yiphupho elimvalele ejele yiphupho elimenze yonke lento so ke now imistake yakhe waxoxa ngalo in a premature stage so lilinde lize likhule lilinde njengoMoses umayezala kuthiwa wakhula kwaze kwafika la umzalo wakhe engasakwazi ukumfihla so lilinde iphupho lakho lize lifike la khona wena sewuhluleka ukulifihla abazozama ukulatheka abasakwazi ukulatheka ngoba selikhulile manje selikwazi ukuyilwela selikwazi ukuyimela so ke masithi ke life and death is in the hands or is in the power of your hands ukufa nokuphila kwephupho lakho kusezandleni zakho ake ngithi sengivala sotobe ngithi kwenye indawo kuthiwa kwakunekhehla lalihlakaniphile lahlakaniphile lelikehla ayikho into othi uma ufika kulo uzolibuza lingakuniki impendulo wawungathi wena impendulo zonke zila ikhanda la kuthiwa abafana basendaweni bathe lelikehla liyinkinga manje endaweni yini singalibamba ngasilikhombisa ukuthi alazi bahlangana abafana baba nomhlangano kwafika la khona umunye ethi hayi asibambe inyoni mase sabamba inyoni asizukuyibulala sizoyibeka la izandleni zethu nice story bese siye ekhehleni silibuza sithi mkhulu la isandleni kunenyoni le nyoni iyaphila noma ifile na kuthwala thula ikhehla lathula lathi hayi bafana uma ngithi le nyoni esesandleni senu iyaphila nizoyisqueeza ife nidedelisa ifile uma ngithi iyaphila nizoyibulala esandleni idedelisa ifile uma ngithi ifile kungenzeka ifile nizoyidedela indizi laselithi ikhehla amandla nokufa ukuphila nokufa kwenyoni kusemandleni esandla senu bafana ngamanye amagama kuya ngokuthi nina niyayibulala esandleni lenyoni noma niyayidedela iyandisi angithi kumlaleli wevume ekhaya kusesandleni sakho ukuthi uyalibulala iphupho lakho noma uyalidedela liyandisa uyawubulala umshado wakho noma uyawudedela uyandisa uyayibulala ifamily yakho noma uyayidedela iyandisa uyalibulala iphupho lakho ibusiness lakho lento ofuna ukuba yiyo it will depend ukuthi uyayibulala uyayisqueeze esandleni izife noma uyayidedela iyandisa life and death is in the power of your hands. It's not over until God says it's over.